Kitabu cha Isaya mrengo 62 zinarisha ra Sayuni. Mstari wa kwanza. Kotwa Sayuni sindanyamala, kotwa Jerusalemu sindaurira bule. Muhaka hachiye ng'ale here mlangazi wa mazacha, na ukolewa kwako ng'ale here chenje. Mataifa gandayona hachiyo, na atawaleosi mandayona ngumayo, na onde ifana zinarisha ndirogerwa ni Bwana. Undakala here taji ya uzo kaiza mkono wa Bwana. Here kiremba cha kitawali mkononi mwa mlungu wa kwako. Kunda ifari richwa, kahere hedi nsi ya kwako kuifoganzo. Elonde ifa hefu ziba, na nsi ya kwako ende ifa beula. Maana Bwana ndafahirwa ni uwe na nsi ya kwako enda kala here bibi harusi wa kwako. Maana here mtana halajo msichana, nijo ana wakilu mema ndijo kuhala. Here Bwana harusi afahirwa jo ni bibi harusi wa kwakwe. Ndijo mlungu wa kwako ndijo fahirwa ni uwe. Nije ikarenzi zuluza ukutazo wewe Jerusalemu. Ao kamandanya malaka mara usiku na mchana. Ni inwi mumukumbukiza o Bwana msoye bule. Msimrichie Bwana oye, mwaka hando yo ihenda imara Jerusalemu, na kuihenda ikale nguma ya ulimwengu wose. Bwana zala hakwa mkono wa kuria, mkono wa nguvu kwamba. Sindala ja mtere wenu kaheru kale chakura cha mahadu yenu. Kiza jendi kamandano divai yenu, mara yo hendera kazi. Ela mavuna msere ndo mando uria, na kumkunya Bwana na mahuto zabibu ndo mando uno divai. Kaiza mihala ya hatu hangu haeri. Mbolani mamzini, atayarishireni atungira. Chinganingira bomu, usanigo mawe. Ikani bendera ile atumando uya madime kuyona. Lolani, Bwana ndatangaza uvoro dunia nzima. Kwamba mwaimbira atua Sayuni kukala, lolani ngokoliwe no anaza. Lolani, anaza na zawadi na marihoge. Na manda ifa atu aeri. Omaroko mulani Bwana na Jerusalemu ndefa mzi, uhenzoni mlungu. Muzambo kaurichire.